Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Iglesia pish Sacramento kunapish. Iglesia ka runapaq kishpirina pika. Ima ruraytatik charin. Runakuna mandashkata krishpa. Chaykunapish hitarinaka. Hawapachaman ritukunkapaqka ministeringachu. Manchanaya gentekunami kay muyuntik mundupika. Paykunapaq kawsaymanta achka horaskunata. Runakuna mandashka ruraykunapaq chikanchishkakuna. Mana hipayashpa. Chay yuyaymi iglesia mampurinkuna. Shinallatak paykunapaq Dioskuna imalla mañashkatami. Tukuy paqtachinkuna. Yuyayka kaymi. Tukuy kay ruraykunawanka. Hawapachaman chayana. Mana kashpaka. Wañushka hipa. Paykunapaq hatun llakita apanata. Asayachina munaymi. Ari. Shuk runaka. Biblia nishkata katik shuk iglesiamanmi purina. Dios rimashka shimikunata chaypi yachangapaq. Shinapish. Chay iglesia purakashka. Chay iglesiapi imalla ruraykuna tiyashkapish. Paypaq huchakunamanta pagashka layaka. Diospaq ñawpaqpi mana chaskishka kay tukunkunachu. Mandak Dioska. Tukuy yuyaytami churan. Runaka. Paypaq kikin fuerzallawanka. Shinallatak. Runakuna mandashkata pay tukuy paqtachishpapish. Hawapachata mana paqtay tukushkata rikuchinkapaq. Biblia kaninmi. Diosmari ñukanchiktaka. Paypaqlla kachun aqllashpa kishpichirka. Mana ñukanchik ima allita rurashkamantachu chasnaka rurarka. Ashtawanpish payllatakmi. Tukuypaq ñawpa. Chasna ruranata munashka. Chaymantami. Mana huyaypaqta Cristo Jesusmanta huyashpalla. Ñukanchiktaka kishpichirka. Segunda de Timoteo 1:9. Hawapachata paqtanaka. Yaya Dios wanchinallatak. Huchayuk runawan. Shuk makipura trabajoka mana kanchu. Runaka. Pay kikinllata kishpirina pika. Imapi mana ayudanchu. Yaya Diosmi. Runamanka imata mana kukllapita. Yangallamanta wiñi kawsayta kurka. Katik versupi. Imata mana kukllapitik nishka shimita rikuy. Chasna mana huyaypaq kakpipish. Dioska ñukanchiktaka hatuntami huyashka. Chaymantami. Imata mana kukllapitaj. Cristo Jesusmanta kishpichinlla. Romanos 3:24. Jesusmi huchayuk runamanka. Wiñi kawsayta kushanikun. Kutin runakunalla mandashpa mañashka shuksuni kishkata tukuy paqtachichunka mana suyanchu. Paypaq shimikunata rizay. Ña tukuyta rurashkami. Ñukaqa kallari A shina. Tukuri Z shina. Kallarichikpish tukurichikpishmi kani. Mayhanpish yakunachikmanka. Kawsaytakuq yakutami. Yaku ñawimantata upiachisha. Chay yakumantaka. Imata mana kuna tukungachu. Apocalipsis 21:6. Kay yachayta tukuchishpaka. Runakunalla mandashka. Ima ruraykunaka. Diospaq ñawpaqpika. Huchamanta imata pagashka shinaka. Mana chaskishkakuna kay tukushkatami rikunchik. Bibliaka kashnami nin. Ashtawanpish ñukanchikka. Tukuykunamari. Mapakuna shina tukushkanchik. Ñukanchik kashkata ruranchik nishkakunapish. Mapa llachapa shinami tukushka. Tukuy ñukanchikka. Fangakuna shinami urmarkanchik. Ñukanchik millayta rurashkakunallatakmari. Wayra shina apashka. Isaías 64:6. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.